maneh setengah mati. Jaluk kelong dituruti, jaluk kelong diupuri, selalu disayang sayang, kau hati kula senang. Lagi durung dadi siji, sayange setengah mati. Poro-poro turu bareng, rasane wis ora demen, selalu disayang sayang, sampeyan wis ora eman. Rumah tangga berkudu tekan batin, yen wis ora suka antara kene wong tua. Kula kan ngerti sampeyan wis duwe rapi, tapi aja maksa kula ora sanggup nyangka. Larane atine, larane pikire, lara segala kelane. Yen wis durung dadi siji, boro-boro ditonggoni, rasane wis ora seneng, gayane wis ora seneng, kesiksa rasane badan, sampeyan wis ora eman. Kanggo masyarakat Kuningan Majalengka, sing bintang Citra Nada Bapak Rusmani, Mama Ratu, Ayah Rafael, Ayah Krisna Katono, Kang Rohmat, No Ana, sehingga sampai tidak kami ngaji ini. Rumah tangga berkudu tekan batin, yen wis ora suka antara kene wong tua. Ibu na puji sing ana ning opo, kang enok sakniti minangka dine kula dhewe. Kula kan ngerti sampeyan wis duwe rapi, tapi aja maksa kula ora sanggup nyangka.
lagi durung jadi siji emane setengah mati jaluk kalung dituruti jaluk lang diupuy selalu disayang-sayang sampean wisura emang terkhusus buat lagi Bapak Intan Bos Gara Bapak Tarwan Minanggabe bilang Sipkan ada deh Bos PKM Asasa Bajan adus banyu kembang warna pitung puasane sampai seminggu percuma lampu sing bisa bantu hati tertutup atau selir kaya waktu pisan demenan digawe larang main cinta nyolok ning mata diomong jawab cuma baturan buktine nyatane ketemu gandengan sing BNSW Propakuru bungkan sapa ngawiti bungkan sapa nyakiti bungkan sapa singi janji ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine ulane ditinggal kering bagian ganteng rupane bagian suki dunyane bagian bagus ning segala galane ati gampang ora bakal ketimbang ora sudi kula dikawin sampean sering pisan demana digawe larang main cinta nyolok ning mata diomong jawab cuma baturan buktine
nyatane ketemu gandengan terkhusus buat kangge Bos Lino, Bos Boni, Bos Boni, terkhusus buat kangge Wong Indramayu, Wong Brebes mantan majikan. Bukan sapa nyakiti, bukan sapa ngingkai, bukan sapa sing ingkari janji. Ikatan tangan dikasih nang apa dinodai, buktine kula ditinggal kari. Bagian ganteng rupane, bagian suki dunyane, bagian bagus ning segala galane. Lamun deleng si mancan, ati gampang kekempan. Ora sudi kula digawin sampeyan. Najan adus banyu kembang warna pitu, puasane sampai seminggu, diomong jawab cuma baturan. Hati tertutup, hati liris kaya batu. Kaya-kaya wong sejagat buana, wong sampean sing tersayang tepoja. Ora nana wong seneng yang bumi, wong sampean sing dadi ganjulan ning ati. Kula watir sampeyan ditemenan, sebab kula wong kang bodolan. Aja watir sing percaya ning badan, cintaku ora bakal sirna. Patono dadi wong lanang utang aja kake selewat-lewat. Lamun siji bae kono kan. Ayah Rafael, ayah Krishna, kanggo mamae betan semuanya. Ayah Ratu, Ibu Ratu,
laksana urip pare seiya sekata rumah tangga sing bakal tujuan bahagia sampai akhir zaman. Moga segala kang dicita-cita diri doe nekang kuasa senajan rintangan sepira akeh yen wijodoh mati parane kula watir sampeyan di temenan sebab kula makan godolan aja watir sing percaya ning badan cinta kula ora bakal sirna jawatir sampeyan di temenan sebab kula makan godolan jawatir sing percaya ning badan cinta kula ora bakal sirna. Moga sampeyan tabang nganteni lenunggu waktu tunggu tahun 2000 termasuk suami yang isi ngaji putra Bangkabu ini bos Moni wong pengagat lagi wong pengagat bos ladang bos sing Rena Ayu lagi Toto lagi Abid
janji atau no. Demi cinta sing terjaga, demi rumah tangga kita, lamun jodoh pasti tegak. Oh kuayang bahagia, tunggu tahun rongeu, tunggu oh sayangku, sebab tanpa doa lan restu wong tua loro ora setuju. Tunggu tahun rongeu. Lagi durung jadi siji, emane setengah mati, jaluk kelong dituruti, jaluk kelong diupuri, selalu disayang sayang. Kula senang lagi durung jadi siji, sayange setengah mati. Selalu disayang sayang sampeyan
rasane badan sampeyan wis ora eman. Kanggo masyarakat Kuningan Majalengka sing bintang citra nada Bapak Rusmani, Mama Ratu, Ayah Rafael, Ayah Krisna Katono, Kakek Kang Rohmat, Oh Ana, sehingga saya tidak tampil ngaji ini. Ora suka antara kening wong tua. Ibu na puji singaran di Hongkong kang enok sarnit di minangka dina kula dewe. Kula kan ngerti sampeyan wis duwe rabe, tapi aja maksa kula ora sanggup nyangga. Laraning atine, laraning pikire, lara segala galane. Lagi durung jadi siji emane setengah mati, jaluk kalung dituruti, jaluk kelang diupuy, selalu disayang-sayang sampeyan wis ora eman. Khusus buat lagi Bapak Intan Bos sekarang, Bapak Tarwan Minangka Bidang Sip Kanada Dede Bos PKM Asasa Bajan adus banyu kembang warna pitung puasane sampai seminggu, percuma langka sing bisa bantu, hati tertutup atau selir kaya waktu. Pisan demenan digawe larang, main cinta nyolok ning mata, diomong jawab cuma baturan, buktine nyatane ketemu gandengan sing BNSB Pro Pakuru
sudi kula dikawin sampean sering pisan demana digawe larang main cinta nyolok ning mata diomong jawab cuma baturan buktine nyatane ketemu gandengan terkhusus buat kangge Bos Lino, Bos Boni, Bos Boni terkhusus buat kangge Wong Indramayu Wong Brebes mantan majikan bongkar sapa nyakiti bongkar sapa ngingkari bongkar sapa sing ngingkari janji ikatan tangan dikasih nang apa dinodai buktine kula ditinggal lamun deleng si mancan ati gampang kekempeng ora sudi kula dikawin sampeyan najan adus banyu kembang warna pitu puasane sampai seminggu diomong jawab cuma baturan hati tertutup hati liris kaya watu sejagat buana mong sampean sing sayang tepung aja ora nana mong seneng yang bumi mong sampean sing dadi gandulan ing ati sampeyan ditemenan sebab kula mung kanggo dolanan aja watir sing percaya ning
badan cintaku nek ora bakal sirna katono jadi wong lanang uka aja kakek selewat-lewat namun siji bae ponoka ayah Rafael ayah Krishna kanggo mamae wetan suanya ayah Ratu ibu Ratu baca teman yen besok laksana urip hari seiya sekata rumah tangga sing bakal tujuan bahagia sampai akhir zaman moga segala kang dicita-cita diri doe ning kuasa senajan rintangan sepira akeh yen wijodo medhit parane kula watir sampeyan di temenan sebab kula makan godolan aja watir sing percaya ning badan cintaku nek ora bakal sirna khawatir sampeyan di temenan sebab kula makan godolan aja watir sing percaya ning badan cintaku nek ora bakal sirna Moga-moga sampeyan tabang nganti
bosman. Sing Rena Ayu, Angge Toto, Angge Abib. Ingkar janji atau no demi cinta sing terjaga, demi rumah tangga kita, lamun jodoh pasti teka. Oh kuayang bahagia doa lan restu